Mayam Bukurumzari dom neng biribis Impact News ni ai Joyshree Usham na Impact News ki Manung Hutna taram nokchari. Ngasi asi Manipur na leba asigi full-fledged state oibagi chahi yankhai ga mari subagi admaina Statehood Day thoram first MR ground da pangthokre. Manipur na India da merge torba matung da status kemta leita bida leba asigi kano part amo ina maina merge tauki aduga leba asigi lamdam asigi mioi kharana yam kanna takshin badagi maina protest atana maina pressure tawduna yam kanna honor matung da 1971 da maina statehood si yamna one fangzaki bani 72 maina yam one fangzaki bani aduna statehood sizu yamna line fangmana taba aduga manipur ji hana dum kingly state Ningthongna palam laga chahi lishing kaya magi kingdom amo ina laizaram badu Manipur da admaina merge tawkre tawra matung da zu magi proper status pi da bida pasi state yamna mirai bagi mong da admaina yam macha oina laizaram mani aduga yam wana honara matung da state hutsi fangaki bani adubu ngasi yankhai mari sure chahi mapung fabasi adubu Manipur zais da central lengak na karam na yengli bagi aduga Manipur gi hauzi hauzik laiba charang na ba violence asina maram oiraga Manipur ji magi statehood si adum mapung fana adum chathaba ngam khigadauri bra Manipur ji za hojik furup kharagi demand gi matung ina separate administration pithoki gadauri bra akhoi gi future akhoi gi fate se kai da lebagi India gi hanagi union home minister na Manipur ji ahum thongna khaidu haibagi wafam phawu laikhrabani aduga hauji hauji mag akhoi gi Manipur gi crisis asigi manungda furup amana separate administration ji leplaitna adum talibani aduna akhoi ngasi statehood day pangthokli bazida akhoi Manipur gi statehood Manipur gi future fate se krai dai bagi haibagi maramda khana bai tanjar logjage ngasi gi akhoi topic na statehood under the shadow of separate administration aduga hirama sida manu huna khana binaba lengsin biriba akhoi gi panelist na ahan bada ke right makta lengsin biri oza professor Chinglen Maisnam head department of Southeast Asia oza butaram nokchari Mayai tham lengsin biri oza Dr. Yumnam Premananda head and associate professor law Manipur University oza butaram nokchari and on my extreme right lengsin biri oza Shanta Nahakpam secretary general UCM oza butaram nokchari asigi akhoi discussion hodok chabasi ahan bada oza Premanda lakchage oza hozik Manipur gi situation si it's more than 2 years fazilakle aduga Manipur da displaced individuals awa na tarabu mayam ama lairi si miyam zigi khutak tagi oiba machang oiba measures laukthokpa khongtang paikhatpa sidi kaya ude adubu ngasi akoina first Manipur first MR gi parade ground da pangthokpa statehood day da chief minister N Birena lamdam asida paikhatliba multi crore project miyam lambi semkatpagi adagi loktak rejuvenation project kumba river rejuvenation project kumba asikuma mayam amagi thabak thor mayam de highlight tawri adubu akoina tasingna yengpa matamda Manipur laiba humanitarian crisis se masin na thairaga sigumba khongtang paikhalakpadi utpadu but ahoi crisis sibu directly handle tawnaba machang oiba khongtang di uba fangdaba aduga at the same time akoina statehood days yam tangna fangakpa adugumba status ni hanadi masi adum bapung fana adum pangthoi du mamang chei dadi pangthokpagi mamita gi de du handak chei di pangthokre aduga akoina thengnarakpada mamang dadi loop amatana masi statehood days pangthoi dabni haibege adugumba apan ba ayet paju tawgiba leite but this time proscribed group amana masi statehood days pangthok loidabni haibege wafam bawo laklabani ozagi mothambiu statehood days akoina satra hoje ko satra ni logi satra oi bojina na hoida school da college da kaba ko da satra ni statehood days holiday ga lauthom ga tawni jam yeng da buko statehood days holiday ra de function ni saw na tawni hoje ti adu makti tawdre masi irang leiba khotpa leidna ko sumugi ordu mari Manipur gi wari sidi akoina angang da liba da khar nungai ba wali ni cinema dona kaino do mundi ba yaro sembo ko di khaya ni do yang kana poche tadre kaino ha kan da Manipur gi itihas si phajadre ni statehood ki wari se lakpada Manipur si masagi sovereign country oiramini sovereign country ne state hai tare international law da akoi masi akoi na haiba nate akoi Montevideo convention hai si adu si international law state ase kaino sovereign country se kaino Montevideo convention utoi hoje mas customary international law oiramani ada Montevideo convention hai si magi territory leiba adagi sovereignty leiba adagi magi population leiba government leiba
Simagi state ni hai ni adu matam du adu oirami ne Manipur se oirami mai lisang sina sahi lising ani chonga 3000 gi written history leire adu leiraga ma se South Asian countries sing manung da su yamna prominent oibe leba prominent ha ga di yam chawbo yamna adu gi warate in haje si mai leba amagi sakhatpa leba amagi identity kai utuin ha ga constitution da utuin ne aduna Manipur gi masagi India da khoi da merge to dingai si da Manipur State Constitution Act 1947 in later mine ba khoi adi mang su loyimo silen ga na ari bong lai that aduna khari le thamaga su akoi di this a fact legal fact ni Manipur State Constitution Act 1947 later adu makha da khoi si akoi gi Maharashtra na tutorial head English constitution gi English ki di ai ba constitution laite later unwritten constitution later English ki su king sina head oirani prime minister ga council minister ga na magi government chalai do ni adugi structure law ga kosi desu Maharashtra matamni Maharashtra tutorial head oire constitution head oire aduga ko da council minister lere chief minister ga tawra amai lera ma leiba ama mari mamangda instrument accession adi stand agreement sign tawre aduga merger agreement tawre adu mamangda Indian Independent Act 1947 lai so sin history di chamlapa hai history ji yaw da da kainom state ki poram lak parina alaina yam nuai wari li ba ngang da nuai ta lai re di 1972 da ne state ru phangdu je adu su January ngasi je tang ko mar thoi si phangdu ne ba ka sam kai ri si independent oirama ba South Asian country da yam na masik mangang loina palama ba magi constitution India 26 November 1949 adopt over aduga 26 January 1950 da enforced agodoba came into effect agodoba constitution India dagi sahi ani mathakta helaba adugumba constitution leijarama ba constitution ni thaba da leite ko America constitution is only 7 article United States of America is one of the developed countries among the leader in America na high city America is kanonati superpower na supreme power na high count man ngami America si only 7 article na run tawini aduna Manipur gi matam dugi Manipur State Constitution ek lejarama me adu pura ga India ga sangure sang 1949 gi merger agreement sign tawre adu ga phangi bana kari Parsi state ikai habani da du pallu bada ka do boino Parsi state ga thamam bi jam nungai ta bai tare ona sima lere adagi territorial council ga matang taw last demand taw na khotna mayam taw kana January 21 1972 phangin haimni da phangi du budi phai phangda budi phangna phai ai sum yeng bada di hojik thoi irang si ka nei na ga di akoi si India si union state Bharat asi union state ni aduga magi state mayam gi list sina schedule yawam dun alphabetic order Manipur se khoi 18 number yawan aduna adi chief commissioner ngak ta khotn taw yam nungai ta ba history ma phajana salam badu 1949 matung sida khoi gari accident thokpo do maina yamong ta gi dre badu 1972 da farko khoi dagi Mizoram handok khrabani Nagaland handok khrabani aduna yam nungai ta ba ma khoi da history gi line se nungai te ana aduna wari ni haida yade state ru phangbo se hausi Manipur state huni okay ko state oira full pledge state oira governor na haibi dana mayam wishes ke pi ai da khamade hujik se koi full pledge state hut oi da bagi ta ne khoi leisi akoi se khoi state ti or hut ya haudre do state tang oira hut ya haudre yam phak tare kainom equality state India se lenga ngak pasi da khoi constitution high si equality iba di yaudi yaudra su equality state equality before law haiba do maina equality state before the constitution of India ne bako adu equality state si oi da bodo maina khoi pik pagi damakta khoi si usti pidri bara natraga khoi MLA masing yam da bugira MP masing yam da bugira ta mi masing yam da bugira ade singa tamga pun bagira ade India da merger tar sangak bagira akoi tongan ba constitution na moi leitringa da khoi han leram bagira bakta de akoi si equality state si leita ba si madi highly condemnable ni equality state leite ha su lei harakani kagino ga ahi badi leita bani adu tawriba sathari ji yengbiu hau thoiba May 3rd 2023 dagi thoklei ba mi hat pagi lan si mi hat pagi lan koi aggression haiba shuai aduga masi foreign aggression haira natraga masi akoi terrorist attack ni koi district mangadi illegally haiba yare natraga belligerent occupation by the Kuki militant natraga kha sathi wada Kuki terrorist na occupy taw lei habani district mangai si na hoba si angangi ram da yaw bu yarani si na hoba Chusampur ke na hoba Kangpokpi ama chu Chandrel ade Tengnopal Phejol jiri gi parkhara leidra ko sumai taw na district manga si somlamna Kuki terrorist na belligerent occupation ayu kawe international logi londa da aduna occupy taw lei habani bako si da kon state hut kana ga
observe to ko sukai de observe se patok dau dong ni sukai to adu akoi si ngam da base statehood pudi ko celebrate to ba we celebrate statehood we statehood phang harau jare nungai jare di hai ba adu ga akoi to ri district manga si di mitu bai di foreign kano na hen sing na rule to ba adu ma occupy to lai rabani adu ma si di very danger na manda sida celebration bi to biu ko kesu objection lai di to da bu district manga se we need to liberate district manga se liberate to changi ma yek na khudum jar lai rabani occupy to lai rabani adu na ne khoi na lo chati sat la roi occupy to kai lu ngasai occupier sing do na moi na loi na to do ni adu na ma si ki pot dangerous zone ni district manga se ji ma si statehood to bosi di aina ngang bodi mayam tajade statehood de to biu with PBU that's all to bodu district manga si we need to liberate to changi na tragadi Manipur ki full fledged statehood macha ta to ne we want strong Manipur we want akoi unified Manipur aduga Manipur ki mi amatana Manipur ki unity integrity singadaba Manipur ki mi amatana idea of Manipur ki wang ba sataba aduna akoi peaceful coexistence na yaro development activity mayam tawrina haibi ko tawbiu ko sukai di mamang ai di hana sunaba violence leba targa di development tawbi yaro peace is a prerequisite sin qua non for development hairame akoi condition precedent oya me ba akoi development peace later ga development la hojik du later peace and development na the conflict siga conflict phanabagi development si instrument amane hojiti development is instrument to bring peace in the conflict area ne aduna aina khambada lan tawre mi hale development lepe ya dum tawbiu side by side akoi gi district manga min loksal leise masi yungtang liberate tawbiu aduga mathangi statehood day da akoi yaurga full fledged celebration tawsin thamjani. Thank you, Oza. Mathang wanga I have Oza Chinglen Maisnam lak chage Oza hozik ngasi gi Manipur gi statehood day sigi kano wish purpose Prime Minister Narendra Modi President adagi leba ki luching ba mayam na wish tawe do especially when na Twitter post Prime Minister gi wish makha da comment mayam lak pase not only North East ki miyam but mainland India gi miyam na zu or finally Prime Minister na Manipur haiba wahi je machin de gi thokle haiba ga adugum ba comment mayam thengna je aduna Manipur da di karam kan cha to ino Manipur gi situation ji kamaina crisis ji kamaina karam kan di yengchen do ino chinda buding si wish tawre habege du masa kasti over comments mayam thengna jai oza da lakchining ba wafum na hozik oza Premananda na khoi gi history je kitang reflect kano khara thambire kamaina statehood phangba khopra habeje mayam ado oza re khangjing bje akoina sum statehood phangpadagi state sida chakatpagi lambi da education healthcare women empowerment mayam ama da sum mangjil thana adum progress se maina lakpaje ado hozik suddenly akhoi gi Manipur crisis na everything je amka hanigi tiny stage the pra backward retard chat khabra oza khatam ngasigi numit se statehood day ko do hogulai ba ko angang sing sida ko na hangba matam da di 21st January si kari no hangba da moi ningsang dre kari no khang dre do whereas ko gi 14 February di kari no ha si di bisik angang bunu khume ba Valentine's Day na statehood day dagi he na marwai khalaisia sikari no kai si akoi khana ninga oi mapan dagi puba akoi gi borrowed ideas dagi borrowed culture borrowed system borrowed practice adi mapan dagi puba mayam si na yomsalak na hojikte wakhal khan mangam bagi thak si bo yoksalak tre samna ngasi gi akoi leiba Manipur dadi yango cha ba haire mapan dagi set ba haire akoi mapan dagi adusu maruina Parsenati second hand Sunday market ki kari mayam si adagi punamaksi mipan tangbagi khwaidi wangba thaki chang du yorba matam du da ne khoi ki balance ka musu loina salaise aduna maruina khoina magi 21st January yengba matam da maruina khoina khoi se khoi mang da kari thoki ge haidi Manipur haiba posi masi kamaina lakhibano si mangnam cha to kai orami khoi Premananda kharasu dum highlight tawre ko masi khangna bhona matam du kya maroi ba state siga yamna mari le na jaba haitare samna de state ut si hekta khoi gi nong thak tagi hekta taraga polong tar ko nati masi khoi gi Manipur gi maroi na khoi gi Manipur gi yelhomi adumba khoi gi ahlaman sing do maduna khoi gi state ta labbi da thok tar law khong duna madu gi movement duna porokpa yahuduna porokpa product amane adu mamang da union territory urami yam sangna adu mamang da part C state haidna le rami natra ko
adu ngasi de mu ngasi 2025 te di akoi ji union territory gi thak te leirabra ha gi question ama mu akoi gi wang hang bagi adu gi film de leire maram di sakti ama ta akoi gi elected government ama laina ngasai gi magi law and order si mai khutta pai da ba gi mong da leirak pa adagi maru na akoi gi ngasai gi akoi gi unified command gi wa akoi khangre advisor ha pa gi mong khangre si violence matung si da natra ko adagi madu da natra akoi gi लेबाक की कोई ngasi message पिराइबा कोई लुसिंगबसिंग कोई मणिपुर की मरुन elected government अम लेरिसी मसी हक्थिंग न face to face उनबगी अदुगी मिकुप अम भाव मतम बिदबा अदु मागी law maker सिंग सि मिकुप अमतंग कोई उनदना लेरिबा मणिपुर की थोइबा सिगी violence लोसिननबगी वारोसिन थिननबगी अदुगी वफम होदोक्तबा पुनमक्सिना तालैसी अकोई सि union territory हदि union center ना मागी मदुगी control तोबतो magi budget magi policy making magi planning punamaksi magi center na torpa adugi film duma hojik si urak padong na taweba adu ngasi akona magi sigi 21st January si Statehood day pangtoi ba matam si karma matam dano hai kanda Manipur si akoi gi maithak ta phamba akoi gi bleeding hai tare akoi I ta ba adungba matam amada thoeba aduna message greetings mayam koi fangi adu greetings sing sida ge koina khangbadi kai no haida Manipur na India gi damakta akoina kathokpa India gi development gi tamda chakut thorang gi damakta akoina kathokpadi mapa nai di haibisi medil wing khange adu India na khoi gi damta di kari tawge haibi gi question ji su maduso koi gi naha sing sida da masida wang amala iba ngasi Manipur na mai chaktana lerama matam sida akoi gi India na ngasi signing gi history mayam ma signing gi story mayam ma हाइबा अदुगा मणिपुर सिना होजिक सिंकिंग ओइबा सफरिंग तो मतमसिदा अकोगी मदाइ दुदा कोगी इनएक्शन ओइदना दुम लेबा होजि प्रमाणन फजन दुम थंगरे कोगी स्टेदा तौरिबा ngसागी एक्ट ऑफ टेररिज्म खजि खराकि ते एक्ट ऑफ टेररिज्म नते नत्रा याम ख्वाइ वांगबा थाकि टेररिज्म मसि तौरो भक्ता इनएक्शन लेबिसिनदि अकोइना खंगि मदुदि कैनो हाइ मतमदा कोगी लाइट कैमरा हरगा कोई एक्शन टारगेट नो एक्शन दम लेगिसे मसी मनसु मसी मागी वायलेंस सांगदोन मे मसाक से दम ओरकपा अन ngasi यामना अखोई मणिपुर की पुवारी द हाइ तारे अदुगी दि यामनम दि मरु ओरगा ngasi स्टेटहुड की मागी करी हाइनी तसिना सबचाना कोई स्टेटहुड म ओइरिब्रा हाइगी वांगदो मदु मदे कोई ngasi अखोई की नहा सिंग स्टेट दा मजी वांग मलाएबा मियाम द वांग मलाएबा अदो स्टेटहुड ओरिसिसु इचम चमना ओइबन तब मदुगी मियाम की मोमेंट की खुथांग दा तौरकांदा ngसागी नमदना मुनबगी नमदना लौबगी हाइदी मदु सिरिटी नते मदु खोगी राइट नि हाइना लौबगी अदुगी फिल्म लेगिबा अदुगा मदुगी ममांगदा लेरमिबा यूनियन टेरिटरी मदुगी ममांगदा लेरमिबा पार्टसी पुनमक्सी अखोई ख्वाइदगी चावबा अवांग थागी ग्रॉस नेग्लिजेंस मने हाइदी मयोर लेंगांगना अखोई अवांग नोंपो मनुना मणिपुरदा ख्वाइदगी अखोई चावना मदुदा चथागिबा लिसांगसिना डिकेट लॉन्ग ग्रॉस नेग्लिजेंस हाइतारे को मदुम लेग्रे अदगी स्टेटहुड फंग मतुंग दरम करिना फॉलो तोरई अखोई एंटायर स्टेट सी हाइतारे अखोई स्टेट अखोई दो वालिसी मागी ट्रॉमा मैम से करिगे लुनर के हाइबबु काउंटर इंसर्जेंसी की मिंगदा लिसांगसिना अपस्पा थमजलपसे आईटी की मतुंग दैदी अखोई से अदुम डिस्टर्ब ओइबा एरिया आम द कोई से लेरगा लाक्रमने हजे मुका अनौबा पुलिस स्टेशन अमु थमजलकपसे अदु अखोई जे हानै फिल्म नमु हंजलकपै फिल्म द ला अदुन अखोई इंडिया की अखोई मेनलैंड लरिबा अदुम सिटीजन अमना फंगिबा अदुम हकसिंग दो अखोई सिदि मदुसुमु डिस्टर्ब ओइरबा एरिया द लरिबा अदुम मियाम अमना ngai गणतंत्र की महौदु खंगदरा लिंग तमगी महौदु खंगदरा अदे फेडरलिज्म की महौदु खंगदरा हाइबे क्वेश्चन मैम ला इने अदुन ngasi di अदुम वाहंग मैम दो सुमन मिसिदैदा अखोइना मागी स्टेटहुड डे सी कर्म मोंग सिननी हाइ मतमदा मसिदा कोइ सि नैनब अखोइ मांगम चत कोइ मणिपुर से कै ओरमे निंग तमना अखोइगी मागी निंग खा तमना हाइना हुमना हाइ तारे पालंबा कोइ मतमदा पालंबा मतमदा थ्रेट लैतबनते ngasiगी सुंग थ्रेट मसिंग खंगना कोइ सि लोइना रक लाख्रबनेब मदु क्रमाइ तोंग थेंगरई अदिगी लोइलम लेंगाक थेंगरको मतमदा मदुदा क्रमाइना कोइना अखोइगी मियामना क्रमाइना सोंथोक्तने थेंगनकी हाइमना चिंबगी अखोइगी मांगलम चटकी वारी मैम अखोइना निंगसिंगनबा होनबा मतमदा सुंग स्टेट उर्सिनसु तंजामदि पीदबे नतेबा अदु ngasiदी स्टेट उर्सि पांथोकपगी कारिबु कानरिगे हाइबगी क्वेश्चन मैम हंगइबा मैम से कारिदगी नो हाइदा हौजि फाउता अखोइना ओरैबा स्टेट उर फंगबा मतुंगदा ओरैबा अदिगी इंडियाना निंगतमबा मतुंगदा मणिपुर सी अखोइगी मर्ज तौर मतुंग ओरै फिल्म पुनमक्सिना अदु हौजि लेरिबा फिल्म पुनमक्सिना अखोइदा वांग अमदि अखोइदा हंगले
aduna Manipur gi hojik leiba film sida Manipur gi tunglam cha se kari ogidagi habisi yamna khogi kingai ba pot ama laktra do aduna punamak si masi nainana bagi naina bai di akhoi no hojik leiba film si karma film dano adu akhoi no hojik tasina chap chana madugi chap chaba mahau do koi fangibra adu ragadi akhoi karma makal gi koi hena better oiba akhoi gi Manipur magi damuta better oiba future magi damuta amadi akhoi gi maru na koi yelong mi sing si hena phaba ya phaba punsi ma lakna bkhona bada akhoi hojik karma makal gi akhoi gi lambel ma koi logati ka haibagi wang mayam si akhoi gi na sing si kuk si deida akhoi gi chusin ma change aduna akhoi na history haibasa masi masi akoina patana koi nena rakanda madugi ashoiba madugi aranba adigi madugi weaknesses mayam si masi puna patana khang kanda hojiki film si da panjala kanda hena phaba future ma semna bagi adugi lambel ma koi yat pasi yam chumen khale aduga aroiba koi first round si matam jam phangdabni na amtang haijaning badi akoini ngasi state hutki palon pangtoi benumi se masi ene sunga sai mamang da haijagre elected government amagi magi power si kadai de lei no haibasi akoina bhapta selectaba hanagi Manipur gi former chief justice high court ki manasu lenga si kana na pai no center na pai state na pai khangde haibagi possible la kanda mission praja amnadi masi kramai na khumdu natra ana hoji ga singara mut dam kai tawi Tamil Nadu gi chief minister Stalin haire ni akoi gi university gan commissioner state amagi vice chancellor hapasi bokta akoi academic tagi hapana taba non academic person hapaya bagi amazu puthore draft regulation se 2025 se aduga state ki university da center na hakting na khuting jalaga madai da koi state ki role am ta lehendaba madugi hapagi sakti punamaksi masi governor da pibagi wafum lakpa aduna punamaksi laiba koi centralization gi angpang sagi magi kare tsunami dun humak pase masina koi akoi da su masi wang mayama akoi gi hangbagi tangai phadabasi laeba ana question to bagi mangnam chat question to bagi adigi hojigi film question to bagi amadi anuba akogi hena phaba better future ma kramai to nasigi films de koi lakadoi no adu idea of Manipur haibisi kramai to amuk tasin khumjana pur kadoi no haibegi akogi mang da tari challenges myam se masi akogi magi kupna ga yam critically koi khana nei na bagi madugi tanja amadi piba adu loina na koi wangama madudi kari no haibda akogi Manipur gi hak macha am to su phangna ba khona matam da masi akogi irai lai na koi pirakte masi matam chupada akogi munba na tragana akogi ihau torakanda istida thorakanda I tarakanda phangba du ngaktang oiraki banina masi jo koi akogi puningda akogi wakhalda masi khangmama masi tangai phade hajabaga loinana akogi naharul singsteida akogi maroina hori ba naharul singsteida magi valentines numina akogi ngasagi maduna kokta changdana madudi kaudaba aduga akogi 1947 1949 mamang da leramba adugi mang da leramba akogi Manipur gi film 1891 adugi mamang da leramba film aduga loinana magi statehood khangde stil laiba khudimaksi akoida masagi magi naha singsi kokta susandra lehoragadi akogi magi ahlaman singna puari da kathopaga loinana laiba ki damda kari torami thengnaba haibasina mogi mantra oigibane natra thengnaba yaudana akoi hongbo porokte habiji mukhangi adunga sidi kari lae 2025 sidadi kari lage bo koi kanbiu haibasina ngai sagi akoi gi kholau oisla ise matamamna thengnaramba adunga fru ama ngasidi kanbagi tangai phadaba lakpa yelomi kanbagi tangai phadaba lakpa sangai kanbagi tangai phadaba lakpa hiram khodimuta kanba ade akoi gi lam kanba adagi ngasagi akoi gi leijariba akoi gi langai pukai kanbagi kanbang hatagi wafum laiba punamaksa masi punamaksi akoina hangatna mangda thokiba thodok singse masi nenabagi tanja adumadi ai phangbrain khale. Thank you Oza. Mathangi wanga se hak Oza Shanta Nahakpam Secretary General UCM de lakchage Oza khogi ngarang makta lighting kangshang da Chief Minister in Birena all marine sports association moigi admine sports meet admine hogdokpa chatpa habdi Imphal area dagi tholaga admine atopa community gi admine Chief Minister amalai habagi mami du ulaga admine thokpadi haure adubu akoina Manipur gi situation je yengma tamda ngasai ozana pandiki bukum certain district akoide changma yadana admine like admine dum laibani film zina akoi Manipur united Manipur or the idea of Manipur masigi concepts di am chawa singna ba amadi lakli adubu hairiba akoi crisis maras raise the
lenga ki site gi di infrastructure development road development lambi thong semgat pegi project adu tawre ada tawre habegi scheme laukthukpa project laukthukpa di dum chathari but Manipur lai ba displaced individuals sing adagi hozik livelihood phangdana hozik economy da khoi gi business da loimak da ashok pa lai ba myam thin da ba lai ba myam je masidi direct manage tongna bagi masigi crisis manage tongna bagi adugum ba khungthang di paikhalak da ba swai se da ozagi miyeng khatham ai gromai je ko India state sing je federal structure da lai ba state ne Government of India ki makada state ama oiraga masagi election tawba yaba autonomous power ka pi thamane da khoi gi autonomous power je moina loina mak masagi ani ko khoi state se state oina function tawon da bida thamaga thamba tar ga di madu kanam tai maran nate kanai mara no ha ganda khoi gi state ki politicians jing gi maran ne ba mamdi moina center na tawrak ko khuding mak ta moina by constitution they by mandate loina sum chat lai ga di madudi akoi politicians sing je yam sengna ba makoi na sonja bai ne ba akoi state se politically ning thok pali ngai matam da di mai power je akoi na wo di na te lari koi na su yam ka en theng na di na te akoi isa mak swai ne lari koi na Manipur gi ning thau na palam ba jaga kamai palami rule of law kamai chalai rami tribal sing siga akoi ga leram relation se kai no gai je akoi lari cham hana adi yankai bu ban theng na dri ba just generally wari de kai da akoi na khara ta ba adi puya iram ba kol ba adi hanjing na ngasi oja hoi kai hoina hanjing na khara ngang mu da ta ba adagi pandit sing na ngang mu ta ba adu mai ba adu na ta ba top typical loina akoi gi politically India da akoi merge taw matam da akoi gi federal structure si India gi every state ki federal structure ga manal la kan da Indian constitution na India gi constitution na pira iba ngaklo mayam se sida akoi ju Manipur ju si moi India til la di akoi parani akoi yarni na tin gi jala matam du tin matam do natraga akoi je ngasai gi karum mong na tin gi jano politically adu gi jaga do koi ngasai gi de gun point da taw ga merger agreement am sign taw re ba di kange political negotiation am taw gi dab jala su taw gi dab jala India gi leiba matam du existing constitution da ngasai oja hai bi dumaina ngasai ke da ko kano de facto state am sema ga ngasai gi akoi gi kano na commissioner am na hek nga ga adu ta de khoi yare ga lai dab jala adigi madu gi matam du leiram ba politicians jing duna India da election taw matam da congress na pai re India je ning tame congress na pai re adu ga madu da akoi regional wakalon je kamaina tu yam thuna siri no ba question jine ba koi na yamna kupna yeng do se kai no adi ngasi akoi Manipur sida kano se hojiki ngasa bi river chief minister na chakpa ngam da ba taw ngam da ba hai se kamain taw ge da nationalize taw ba indianize taw ba khan politics na naina ko matam da mi gi leaders in gi fruit kongaw naina bana certificate naina bana lumak pa ma gi maram dam sida thoi ba issues sina hena lumak ta ba ai gi political party gi office to da phamaga ai gi worker mayam dui mamang da ai bu appreciate taw na ba hai de ai bu ai tang appreciate taw na ba khuba khuna ba mawang da wa nga pa then delhi de lai ba nupa duna harau na ba akoi ni yaw party duna harau na ba lengak leba ga se ai gi political party du gi manung da yauriba mi sing du ka na te ba ai gi party manung da phami bi du di certified people of that particular ideology ne ba congress ki BJP wagera ko akoi rajniti se politics se yam so le ba akoi politics se yam reasonable oi ba ideology da state ki development da natraga sacrifice to bugi mong da politics se to bugi mong da ile leite ba akoi hoje le politicians sing se delhi ya do akoi to ni ha ga tholok politicians se you udre ai dai ko yam se na those politicians je moi je can efficient oidre haire adu moi bu khalak li badi akoi praja miyam nani adu na habadi akoi miyam je dum efficient oide hai du I am the solution je ge hoji ge do ko kamaina taw ge ganda akoi gi miyam gi wasidi akoi miyam je already too much divided akoi ai no je hai do akoi gi ground level de ho ga loy ko phau se akoi na si India ra til je autonomous oi state ama akoi gi state ki power se akoi state ki power line chief minister ki power to kro assembly ki power se exercise to lak trab ne ba assembly se phamboi pham taw ga trab ne kanan to ondri no center na di phamu no hairam moi ba akoi gi vote ka ri sing na phamjadam ne moina masana phamjadam ne ba kai no di makoi na khali se center na dum tawjar kani natraga center ga akoi ga mediate to bai jaga kenu madi le ngone moina khangja bai tare ko adugi potu ne adugi mediation do mediating process to leading ai da akoi gi state manung state di autonomous power ma akoi na sina jaga da ba law and order gi internal affairs ma
external nata ko state ki internal affairs ma ama se samna da community to community dispute land dispute adagi hoji laiba ngasai gi education da laiba dispute se hoji more da mi gi kano duna hill council duna maite me tam yaro hare se ko state ki dispute ne si center da sala ha ponte ko state power ne ko kai no se ko state language mo tam yaro hare ga di madu mathakta ko state na action logja gadam ne madu tamya ro hai gi valid maram du di khabar da nei na gadam na te assembly manung da moi gi MLA sing du pham nei na gadam ne ba si gi constitutional powers sing se exercise tawon da bida center na tawbu da adu ma ko yar ga chakani ha ga di akoi gi state se kana na sakam tawon no politicians sing na sakam tawon mane ba si gi politicians sing se kana na question taw do no ha ga da ai khak na question taw na ya ba na te se public na moi matak da vocal ro kum change ba ado hojik lai ba sa heavy riba economy ma di ngasai gi state ki kano livelihood ki lai ba condition ji da di akoi se adu ki matik suppress taw gram ni na akoi mi ma ek ngasi ai na ngang kanda ai police na fara ga natraga ai gi sakthum ma ang ka thalaga ai gi cheng yen bale pakpa ai gi ngasai gi yum sa ga da ba housing loan phang da ba IMC gi even ton ba hindi film gi model da hai tare ko ngasai hindi film da yam uidina ko ngasai gi ai na politically ke nong ngang ta de ai gi mai ka thalak pa ai gi sing ka thalak pa ai gi telephone line ka thalak pa ai chathok sin no da problem orak pa adu gi model ma am du jeng ka da sidagi mo ngen dok na ngasai gi ai bi ba proscribe group amana ngasai gi statehood de si tawai da ni na ai je sumba proscribe group hai tare ne ko leibak ki dama kanona ningdam bagi wakhalon da thokraba maram da mutaseng na nusi jaba sing gi marak ta mu ngasai gi sigi kuki terrorist natraga narco terrorist ki crisis si manung da ko crisis si manung da poglai ba mayam se sigi marak ta mu ngasai gi unhealthy oi ba unimaginable oi ba akoina mangda ba mong da chatharak pa khulai pa chatharak pa mayam sina mu india gi mamang da akoi gi aseng ba politicians sing aseng ba kai kano sing khun ngak pasing aseng ba yawal gi chinau sing aseng ba economy da interest lai basing mayam se loina ma taisal laganda few group of aina is elected people loina ta blame taw dinate ko moi gi power se fazana exercise taw biraganda assembly se mapung para phamal laganda maduda naina ga pot ne se sida akoina sum table da sida akoi opinion bi be wani sida akoi naina ra thokadam te ba adu akoina yamna sorry akoina yam kanna sida nungai jadri kai no ga politically akoi se yam sonan gre de chinda de akoi 3000 years 2000 years adu da yam hai 3000 years di to ko 50 years da Manipur da exist ba political party mayamam le rami mayamam mutkre hosi mutke to su mayamam le mayamam mutkre political parties in tholok ma dam da government of india gi constitution ji manung da Manipur context da 3000 years se ningthau na mamaga akoi isana ningthau ai je mi ko tai ko na chalai do ne mai mantri karaga ningthau ma ka main to na akoi leibak sida miyam na vote thadar ga leingak ma tam da akoi soli se kai no je si naina bagi tangai phada ma lakra adugi naina bagi tangai phada se india gi constitution jina akoi da piriba mayam commitment mayam hai ta ko group kuding mak commitment pirabani na state ki authorities e legitimate oyan rabni na even geno bauda problem masam thokoi bau district ki demarcation to goi bau then language ke problem gi bauda center me ta tripartite to ena akoi authorities e makoi ne yausal laga leiramni na for example matam jam le mo ko ai yam te tang ai je ngarangan keno ga samna da cookies council ai ba keno se ga MHA ga wari sanai MHA ga wari sanai ba state government ai je cookies council kana no koi khang de are leite na are MHA ne wari sanai statement thok jale MHA da moida MHA du da chatla moina wari saru je separate administration je pibna political solution oi doi ne na are political solution moi ngarang da pok kana no khang da bo nation ma thola ga masagi legitimacy le tabam thola ha akoi politicians jina maduri oi ba negotiation do Season to them Natimi, a politicians in assembly the Togana, Madu resolution do, Tagalum never, Adu Tabangam the politicians in Duna, Akoi the Kari, upon Pidori gave. Then MSA is going on Manipur context, India constitution, Manipur, Karino, understand the Kashmir Umulam Natave. Kashmir Umba Yam to Anda, country Munaba, terrorism in Lamnate. Sidala, you put a militia guys, a city extremist organization, Masagi Ningta Makuna, the Kanjar labor, Aduzu Panam Handarabne, Mamang Sahi. 1990 side di panam handar abneba india gi constitution thazaba vote thazaba adagi kana tourism da thazaba development thazaba building thazaba lambi da thazaba myam la abne handaki irang sina amuka ngasai gi india gi constitution je thazaba je khoida mangal leba sigi pochi yengo matam da MSA na su Manipur context di am to anbo wakhalone masidi Manipur history je koi fan study to da ka oi moi history dom da proof to ina bo haida ba ministry of home affairs gi kano sing do ngasai gi moi gi designate sing do kamaina adugumba constitution du gi manung da autonomous or ba power sina bangam da ba sida koi kai do statehood
statehood day celebrate tawdino akhoi di boycott tawma ya da ta su abstain tawga lapfoga akhoi satisfy oi de have the utlaga leibana chumme have je ham round smine tamse